अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? इस्लाम में बड़ी ताकत है। ये दीन बड़ा ताकतवर है। बस मुसलमानों को इसे सही जानने की ज़रूरत है। और हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। मेरे साथ इस वक्त डेनमार्क के इमाम अब्दुल वाहिद पीटरसन मौजूद हैं। उनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ और फिर देखिए कि हम इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, vi takker Allah for islam. Vi takker Allah for vores elskede profet sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Og vi prøver alle sammen at komme tæt på hans eksempel. Den bedste måde at nærme sig ham på, alaihi wa sallam, er naturligvis husk på ham, tag fra hans sunnah og sende en masse darud sharif. Selv kan jeg rigtig godt lide nogle af dem, som måske ikke er så mange, der bruger. Eksempelvis den, man kalder Darud al-Fatih. Allahumma salli wa sallam wa barik ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ghuliq wal-Khatim lima sabaq والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Den er lidt lang, men det siges, hvis man læser bare 3 af den, så er der 70.000 engle, der går i gang med at bede for en i løbet af det næste døgn. Wow. Så mashallah, der er stor gevinst også ved det, men det bedste, det er jo, inshallah, hvis vi får vores hjerte fyldt med kærlighed til Habib. माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।